Vanoggend gesels ons oor iets waarmee elke gesin op een of ander stadium gekonfronteer word. Stres, of dit nou finansiële druk, werkspanning, skooluitdagings of emosionele swaar kry is, hoe pak 'n gesin dit saam aan sonder om uitmekaar te dryf? Gesels nou met motiveringsspreker, sportsielkundige en skrywer wie daagliks met sportspanne, sakeleiers, skole en gesinne werk. Niemand anders nie as Jannie Pieter. Jannie, goeiemôre. Welkom weer eens hier by ons. Hey Pieter, lekker om hier by julle te kuier. Dankie. Baie lekker. En ek is so bly ons kan hierdie kwessie so 'n bietjie aanraak. Want is nogal een wat almal raak. Ek dink van tyd tot tyd word ons almal geraak. En wanneer gesinne deur 'n stresvolle tyd gaan, wat is gewoonlik die grootste fout wat mense maak? Pieter, vingerwys. Ek dink nie mense besef die spanning waardeur mans deesdae van 'n pa van 'n gesin moet gaan om te besef maar ek moet hierdie gesin van my in stand hou en dan kom al hierdie dinge van die wêreld aan en ek dink een van die belangrikste dinge wat 'n mens in 'n gesin moet hê is 'n rolle. Elke gesinslid het 'n rol om te speel in die gesin. En die pa se rol is verseker nou om natuurlik te sorg dat daar standvastigheid in die huis is. Die ma se rol is anders. Dan dink ding wat mense baie mis is dat kinders ook rolle het om te speel. En baie keer hou ons dit weg van kinders. Ons hou al die realiteit van die wêreld weg van ons kinders want ons wil hulle beskerm, maar ons kinders weet nie daarvan nie. En nou gaan die kinders aan en die pa en die ma het hierdie spanning en die kinders weet nie daarvan nie en nou word die pa eintlik geïrriteerd want kan jy nie verstaan ek is onder druk nie. En dis wanneer daar krapperigheid kom en wanneer daar die ongeduld in die gesin na vore kom. En die ma beskerm die kinders en al die dinge. So ja, almal van ons gaan deur uitdagings, maar ons moet as 'n span dit doen, nie as individue dit doen nie. Weet, en ek hou daarvan wat jy sê, kinders moet ook besef hulle het wel 'n rol, 'n beduidende rol so in die gesinomgewing. Meer daaroor later. Werk met top sportspanne waar druk deel van die spel is. Hoe kan 'n gesin die beginsels van 'n wenspan toepas wanneer dinge moeilik raak? Pieter, almal van ons is deel van 'n span. Die oomblik as jy in 'n huwelik ingaan, dan word jy 'n span. Nou die rede hoekom die Here vir Adam en Eva gemaak het. Hy het Eva gemaak as hulp want hy het geweet Adam gaan sy op sy eie dit nie reg kry nie. En dis interessant, maar dis regtig so want in Deuteronomium 32 staan daar hoe is dit moontlik dat een sterk man 1000 kan verslaan, maar 2 kan 10.000 verslaan. En dis waarvoor Satan vrees. Nou ons leef in 'n ewel wêreld. Ek wil net hierdie prentjie duidelik maak. Ons leef nie in 'n wêreld wat goed is nie. As jy gaan lees in 1 Johannes 5 vers 19, daar staan, ons is almal kinders van God, maar die hele wêreld is onder Satan se mag. So elke dag van ons lewe gaan ons uitdagings in die oog staar en ons gaan gekonfronteer word met goed en as ons nie as 'n span saam staan daarteen nie, dan word ons uit mekaar uitgetrek en dis wanneer 'n gesin gesplit word. Die Engels is divided. Nou as jy gesplit is in die gesin, dan het Satan of die wêreld toegang tot elkeen van jou kinders, toegang tot elkeen van ons om ons in kommer en vrees en twyfel te laat lewe. En as 'n mens nou kyk, ons luister nou baie keer na nuus. As jy nou regtig 'n prentjie van die wêreld wil kry, luister 5 minute na die nuus. En dis nie altyd goeie nuus nie. Ek meen kommer, vrees en twyfel word meer as ons die ware nuus van die wêreld luister. En dis nou wat ons nie weet, ons as gesin moet 'n plan maak om te sê, gaan ons na al die nuus luister en daaroor praat of gaan ons as gesin as span saam staan en sê, luister, dis die realiteit van die wêreld, maar nou kom ons by 'n ander ding en dit is geloof. Geloof is 'n interessante ding. Geloof is heeltemal onrealisties. As jy gaan kyk na die definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1 staan daar, geloof is om seker te wees van wat jy hoop, 'n vaste oortuiging van wat jy nog nie kan sien nie. Ek meen dis heeltemal onrealisties. So realiteit gaan altyd vir geloof lag, maar watter huis het die guts om in geloof te staan? En dis waar ek wil vir eerlik sê, alles in die lewe gaan oor wat jy glo. As jy glo daar's moeilikheid, dan is jy reg. Maar as jy glo daar's 'n oplossing, dan vind jy hom. En dis ons rolle as ons moet mekaar bemoedig want eendag is pa swak, dan moet ma sterk wees, ander dag soms is die kinders swak. Dink jy, ekskuus Jannie, ek het daar so baie om oor te gesels, maar dink jy omdat ouers ook hulle kinders teen stres wil beskerm dat dit 'n goeie ding is of die regte ding is om te doen? Glad nie. Jy kan nie jou kind ek het net nou 'n gesprek gehad met iemand En die groot fout wat die meeste ouers in hulle lewe maak, is hulle probeer
die lewe regverdig vir hulle kinders maak. Veral op laerskool, ek werk met soveel laerskoolouers. Weet as die onderwyser verkeerd maak, dan gaan die ouer en hy praat met die onderwyser en hy praat met die skool. Maar in werklikheid maak jy soveel moeilikheid vir jou kind se toekoms, jy kan nie daar gaan nie. So as jou kind by die huis kom, ek kan onthou my seun het eendag by die huis gekom en ek wil die staaltjie vertel. Hy het tennis gespeel en hy het redelik goed begin word in die squad waar hy was een van die top ouens in die squad en 'n bietjie windgat geword oor dit en toe kom hy by die huis en hy sê, ek vra toe van Wiek, hoe was die tennis? En hy sê, pa, coach het my die hele dag teen die swak ouetjies laat oefen vanmiddag. Yes, maar op daai oomblik besef ek, my seun wil nou actually hê, ek moet met hom saamstem dat die coach nou nie vandag reg was nie. En ek kan onthou, ek kyk hom so, ek sê vir hom, Wiek, yes, papa, jammer om te hoor van jou moeilikheid. Papa gaan gou die coach bel en net vir hom sê, well done, Denton. Ek hoop, jy laat vir Victor vir 2 weke nog teen hierdie makkers oefen, want as jy te goed is, ek sê te vir hom, as jy te goed is om teen hierdie ouetjies te speel, dan moet jy nie gaan tennis speel. Ja nee, ons het nog so baie om oor te gesels, maar dankie dat jy inloer het vanmôre. Ons gaan dit definitief weer voortsit op 'n volgende stadium. Dankie, Pieter. Nou ja, toe, bly net waar jy is. Arnold is hierna reg met die sport. Ons het nog soveel langer wou gesels met Jannie, maar ek is seker hy gaan eersdaags weer kom kuier. Arnold, oor na jou. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en dis wat ek jou vanoggend wens. The Brooks Cradle Cracker takes place in the majestic Greater Cradle Nature Reserve as a UNESCO World Heritage Site, and it is absolutely beautiful. The event director for the race, Sean Sandiford, is here to tell us about this extraordinary race. Sean, let's talk about the Cradle Cracker. You've been doing it for a few years. What makes it the magic that it is? Hey Arnold, so the Cradle Cracker it's a road run. So 5 different distances, 5, 10, 15, 21, 28. And it's out in the cradle of humankind. And I've been doing this for a couple of years, but what makes it special is the scenery. You know, you're out there in just outside of Joburg, 20 minutes, 50 minutes away from Fourways area. And it's a great route for runners to actually go run and just do something different. You know, be out there in nature and see the views from a distance. So it's nice to see Joburg in the distance, I suppose. Yeah. And then, of course, prize giving and everything else that goes with that, because it's set in a beautiful part of the world, and where you actually host it, people can go and grab their own fruit and veg afterwards, and herbs and all sorts of things. It really is an experience. Yeah. So we do it at Jodev Farms on Teak Place Estate. So Jodev, they've created a kind of a self-service or self-help farm area for Teak Place Estate. And what they do is Kelly and Devin are really, really great hosts as well. So when we come across the line, everybody gets a medal for the race. But then also, generally, they try to give a bit of fruit, you know, some vegetables, whatever seasonal vegetables. So people get a veg of some sort, like a butternut or something. Every competitor. Yeah, and we try and make it special all, you know, through the whole race. And when you finish, you know, people don't run home. There's more to do afterwards. But we try to keep everybody around and just make it special for the people who take part. You've also come up with a lovely idea. I'm going to talk about the medals in a second, but for singles. Yeah. Talk to me about this armband of yours. So this flying solar wristband pretty much is people always want to meet new people, or how do you meet if you're single? People? Yeah. So we have this flying solar wristband where you purchase it when you do your registration, and then you wear it on the day. So if you're running with your band and you see somebody else with their band, you know, you're welcome to go talk to them. It's just nice way to interact, because people want to, you know, meet up with similar interests. Absolutely brilliant. I love that idea. And has there been some stories of people meeting on the race and then eventually getting married already? I don't know yet, actually. I don't know. Let's hope we get reports back on that. Yeah. Then next, your medal for the next 3 races in the series, and there's 3 of them during the year. They fit together to form a globe. Show us that, please. Yes. I find it remarkable. Never seen a medal like this. Yeah, medals are... I have to create the medals every time. So we came up with this one. Anyway, so you have your first medal, which is an autumn one, and then that connects into your winter medal. So obviously it just flips over like that. Mm-hmm. And then lastly, because it's 3 races, you have the last one, which is in spring, and that just slides over. Which way does it go? Slides over like that. So you have your brilliant. Look at that. There you go. So
Camera over there will grab the close-up of that. So that is just absolutely spectacular. Never seen that before. I don't think anywhere in the world anyone has been able to do that. So that really is a nice touch. Yeah. Sean, how many people do you have entering over all of the distances, 5 through to 28? 5 through to 28. Geez, so we cap it at about 1,100 entries. It's just because of the venue and the size of what we can do. So we get about 1,000 people per series. So it's you have to get your entries in sooner than later because we do cut it. We don't we open up for some late entries, but it's kind of have to get in before it's too late. And one of the things that I want to stress with you is you don't have to be a member of a club to come and run. You don't have to be registered with any other body. Your races are open to anyone. Yes, yeah, you don't have to come with your race numbers. You don't have to wear your clad outfits. We a non-affiliated race, so just rock up and come along. There's no pressure. There's great prizes from Brooks, for the first or top 3 podium finishes. So no, you don't have to wear your colours, but we try and make it special again, like I said. So you get really nice prizes. There's loads of giveaways afterwards. We really try and make it fun, and you there obviously to provide lots of entertainment. Hopefully, which is awesome. if I do my job right. Yes, yeah. So lastly, quick website. Where do people go? www.wanna-do events. Wanna-do events. Yeah, so wanna do what do you want to do today? That's our slogan, and on there you can actually see all the different races. So under that would be Cradle Cracker. So you just have to look for it there. Sean, thanks very much for your time. Really appreciate that. And there you go. The Cradle Cracker. Go look it up. Bly net waar jy is, want net hierna is ons terug met nog goeiemôre, good morning.